Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kipat ba nong sosnong jaka thain mau hati mau lasnai baterso kibran hapok ka Thamri Bhoi district kila ot halor ka jingbam biang jong ka mobile network kat hadu balawan ra jing hadu kata kata kipat ba khamtam nadu ikinong trei haki primary health center kibadan hakini kisnong batru ikinong ilam snong ki bahaban pet ya ka bhakamiat jong ka snong ka thau kato kanengot kinong trei jong ka PHC mau lasnai haka jingkran bat unong lum khobor jong ka Batisi TV kilai thu ye ki jing bagi yekendo khamtam hakabai dei bat ka jingpha iki kaipot seki officer bahalor nakaliang jong ki rang basnong kani kathan kilai thu bawat la ki bor penya jong ki company kilawan ban penyang ki mobile tower henry hadu manta kini ki mobile tower kempat sem la trikam nakaliang jong ka sunjuk ki rang basnong ka terso unit kilakar pat yo MLA bat MDC kani kathan bakin pet lam halor kani jing jong ki pat ba kani kathan bat hakajuk kapor kani kasunjuk kalapun khreero banpha da kador khas syaka deputy commissioner jong ka Ribhoi district ka ban tuklar lam ya kani jing jong ki pat ba ni di kinong tre hapok ka PHC ru na marang isem jing ha nakabenta kani network kamtam ni kum hagani kapor bagi don kamba ban ai jing tip shani shatai wat na kisnong ru yo jing tip nang ka ban ai jing tip ni shashi kisnong ru yo ban ai jing tip wat shadu shad district ru yo ban ai jing tip kamtam kan kuat ka bangi ha ban pha man kasini dia kasem jing ba yang tepat bala dalam kepala dia bagian penkloy bagian yo ya kan network dia kata he ka jing ka bakungsan jong ni shani sabo malas mati itsi tengi pasnya untuk smap sekiba kibor bahalor ba nakaliang chungi ngisem jini akaliang kan network namar ba hakor bagian kam ba ki report bat benti begini kita ki bagian kam ru ngimla ki hakor namar ba kan network chungi kamdan teng kino ki emergency ru ngimla benti hakor ba biang nakadaw juga network tungta kata de jinge chungi ngapan pa wuju sukhya ka bakra ko be de kan network namar la system tam ye kila da sinayo towar hante ndai adu mata ki klem pale ke connection te nakaliang junga akan ke por relay ka kim khai ka bang ye kendo ko be de bat kene ke jingpang COVID-19 ni sem sistem sisa ka be de ban le kino ki kam kaptam relay po penghaban register gitu ki badon sebaru kajing bomdon ka network ka tut sisa ini ni haban yai keleng-keleng se ki jaka ki bodan wong manwat ka network dan keleng juga ngapun kerpat juri ke surkar pekan sim khialam nakamta ban connection no eu teu network eu teu tower bangin yo network na ban sok ban tray ban ka kata he keleng juga nga kerpat juri ke surkar bahkan dei ban sim khian udwat hak be dei ba tray kan network kita juga kajenggar pat ban ka syaga surkar jangga jelam kalian kabaya dei bat tower bahkan simkiana ban penyo ya ka connection nomor kumul mata tower dan ko dan poin kajeng ka bangi kendo kabaya dei bat COVID-19 kawai gede halor ka jing bombyang jang kana gong bangin pentip sa si dokter ki bodon tang mo snipe si ba ko sem sistem ini kira mbak senang jang gendro terligi senang na tepat jur yau MDC kebaya dan gajengnya trelang bat ngiki rombak senang bikin simkiala mungkin ban penpoya kena ke kubur sokar ke simkiala ban pressure ya ke company bahkan anak ya ke koneksi kebaya dekat itu atau tangkin ngikutin Hakani ke puan nakaliang ka sinjuk kinong sasnong terus circle ni penpau wejing ke bakrau hage pede berkene network kamtam ke Airtel bagi Jio namar kumba PE ba kidon tang kita wa henry kamdan ka connection bakane ka kamtam ni ba bani gi nong sasnong gi kindu wejing namar ba da kambiang kan wong imla ban le kamtam le kane ka por banta yang happen perkhat ini COVID-19 bat umdi tang COVID-19 ro ki banta kamtam le gini di department ki bodon ini kedong bat kathan jungi ye sem jinge
Kita nak kalian jungi kesenjuk ni sosial senang, ni kepat ru nak kalian MLA, MLC badan berom jungi, berpin ni keren lem, berpensung pensangap istorkar, baru aku juga por ngasumur menpa, ban kalian kesenjuk ke jungi ngelapan kere ru kedokas, CIDC nak minta ben pe akan ni ngakam, kenang ba kan long berbet biang akan ni kedok. So kedon kawai ka jing ke bagi pai ba nong senong kam tam akan ni ke area malos nai ke jungi ke bagi kendu. Kam dai tang ke jungi pai ba. Tapi PLC hang ni po malos nai ngi bagi kendu jing ha ka bai dei bat kan network. Kan network hakini ki area kam don network. Wat hang ni PLC kam don network. Nak kalian ki doktor ki staff hang ni ki ong bangin pentip ngin ai ki no information sha ki bor ki bahlor jong health department ru kan ka sitom haingi namar kambiang kan network. Tenang ta kawai ke jing ka dei ka bai dei bat ki nong elam snong ki jong. Kirang bat senong di jongi kimia ban pentip sa ka health department kimia ban pentip sigi bor bahlor haji jing ke jong ki ha badai ke jing le persya ya kene ke kenyang jing panglane covid-19 ti kombolong mentang kwa bani thu iki bagi dan kisnong hampo win kila ada ban penyang yu tawar mental asis nam adu mentang kimpan ai ke connection pipoi hampo win don signal kendiat ru janang ta pinle sigi ni gitan ka molos nai area bro ko wai pindon network kani gede gejing ka bakrawi ki pai ba ke jongi hakum kani ke por nang ta katerso area barok ko wai itu kimdan network kani kala bu sisa gejing te nagaleng ke jonga ngasoba kan network hi gede ke badan kampalan naga benda ginong snong ke jongi kam tam kani ke por namar ba haka jaka ka bangi ingin pendep ika kam tang hapo si minit da ka ba telefon ka simpor si kenta la ne arkenta banwan report sa PFC ane bandai report sa police station. Kena kadi kejing ke crowd na kaliang jonga ko unong mi kmat. Ubaret ngabu kani kejing kerpat. Sa ka sarkar me kalia ke bi kejongi bakan soba ban sim mi steps. Ban ye kran bat kini ki company ki bala penyang ye kini ki tower. Ki badan ha kini ki area ke jongi. Nang ba inyo no ye ke connection mardor nang ba kan pesuk ye kinong song ki jongi ye kinong kit kam snong ki department sarkar na do ka PHC adu ki sub center bat kam tam nakam ta ke police department ru kumjo te kani ke jing kam dai tang ha area marusnai aka mau hati konsumsi ke jongi gidon ke ju ke jing da phila her na suni dan serum mdon na ruak su kani ke jing ke bakra kano ke information ke jing pentip ke bekerki imla ban ai ke jing pentip ke por ke babiang teng ke por ke poi ke jing pentip andal habala dir pelat ke por te kani ke jing ke bakra ke bagi kendo session na kerpat iki bor sarkar ten so bahaban sim kano steps kabalaban penkloyengi banyo connection iki ni towers ki badan hakani ke konsumsi